Ti surat ng tay ikanbiyag ita kat naggapo ka ni Alexis ti La Trinidad Benguet. Kasto ti linaon ti surat ni Alexis. Dear Mr. Lonely, kayat ko apay drama ti pakasaritan ti biyag ko tapno mangegak no anya ti maibalakad yo kanya. Bueno gagayem intay Benguet ti panakay drama ti pakasaritaan ng patulod ni pagayam nga Alexis, iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oy, Pancho! Alexis, da kayo matgayang ti masabat ko. Kamusta ang itibiyag ti asawa na? Nagkalay sa kayo matgayang man? Buwan gayam. Apay, kaslasaan ka naraksa? Narigat gayam ti asawa na? Siyempre Sana sinantibana ga panangasawa gayam. Talaga, maitalikan iti makunang obligasyon iti pamilya. Buwan nga rod. Nailawan mo't nga rodot ti tao. Apay, makababawi ka? Tadi tan? No siya ti ka sa anak kapulos nga agbabawi. Tani, nagpintas ni bagat mo. Si Kaman, nagpangita. Humble ka mo't unay, Alexis. Napintas ka. Isungarod ngayon kalay sana kanigayem ko abanjo. Nagpintas ka. Nagseksi ka. Naglaing ka pa ay. Nailawan la kanyak data. Apay, pinikot mo. Saan ba ta? Never in history apikutat ti may sa lalaki. Nagkalaysa kami takinayat na. Ay, wala niya. Sige, Alexis, Panjo. Baliwan tayong ton tek sa sarita. Pane, dardarasa. Sige, Sige. Alexis, mapantamad tan. Sana matagtag rin, Alexis, Pagkaruman nga tan. Manipod di jay taon. Nyaging ka dito'y balay. Saan ka matagtag rin? Anya kumahay ti bagak. Awan matlat serbit. Apakas na ti soom? Kagura na ka din? Diyak amukan ka. Sige, tagpalasak. Ay, apo. Nagrigat na ya. Talagaan, nagrigat gayam tadasawa na. Lakay. Apay. Aging ginuran sa dagiti agasawa. Apay, aya. Saan dang harot nga agtintin na garay? Urayag sinabat da. Nakamirugrog jay babae. Amangan mo't no aginaw. Nagbiitin ngay. Kakalkalay sada. Apay, nalipata mon bakag. Kat no sigod nga kabkabalay da sakbay nga nagkalay sada. Uwan anya. Ngamday tanga tati makagapaw. Makapasurong. Manang, napudot sa tiulong. Talaga napudot ti ulo. Imbis na naraksak ka to inkalay sana ka ni Manong Banjo. Saan mo takanayo na napudot ti ulong? Amok ang napilitan lang ang ikalay sa kanya. Pag ko na amat, Manang. Sigo din. Manang, inkalay sana kata napintas ka. Sexy, napudaw, nalaing kang katumapay. Kasla kang arod artista. Nagadong artista ti kaing ingas mo. Kaing ingas mo ni Isabel Granada, ni Rica Peralejo, ni Dina Bonifi, di balasang pay, kanda tumapay. Oray na pintasak ako na titagtaong taawan matlat serbit. Ay, amukon. Aginaw ka siguro anya, Manang. Aginaw? Wen, kasano aginawak? Kat di kaming tupay agkakaida. Anya? Kakalkalay sayang ang di ka agkakaida? Nauman kanyak day chay. Imposible mo't Tapno amom. Amok tinapalabas da Banjo kun Susan. Ex na day jay, Manang. Amok mo't day ta. Adot yung ex na. Ni Belen, ni Mencho, ni Bridget, ni Eunice. Kan ni Zinaida.
Kanjak amo pa'y tidaduma. Ay, masurunan. Ay, amukon. Agim-imon ka. Matay ka ni Timon. Anya, manang. Ay, anya aga pong agi mo na. Nagado ti agkas ka na, tapno amom. Iso ti rumban nga agi mon. Nagloko-watan ni Alexis. Apay aya, bakit? Pagkibunan nakiddain tinapalabas ni Banjo. At ayamat kasta. Ada Sino? ni Alexis. Isumat ti dildilawag. Tila pag-imimunan na. Natural dahi ta itinapod no nga agayat, kunada mo. Ay nalakay, saan anapod no nga agayat ti man nangimon? Iso nga rod nga agimon, ta ay ayatin na unay. Saan akasta day talakay? Kastoy. No ay ayatem ti maysa a tao. Ayatem ti amin na. Iti ababaapan na Uray asino pa'y day ka a tao. Uray anya pa'y tinaglabasan na. No ay ayatem ti amin kankwana. Saan mo apasakitan? Saan mo agurain? Nakasagana kang agsakripisyo. Kasta ko man ni Alexis. Ay ngamsan mo. Jakman, amaw kadakwada. Kasaritam to, bakit? Iti kasta masigod. Tanuusa na masigod. Adda dumakil na karire. Alexis, adda ka magdahim niti palengke. Unsa, Brad? Siya akong ti agpalingki. Kajak kayat abaunin ni Banjo. Masurunak lang. Talaga na in love ka matuloy ka ni Mr. Manya. Anya na in love. Aywan, mapantaman pa'y ag-soft drinks nita kantin. Pag-istoryanta. Umay ka. Da kami kada Banjo ti nasingad nga gagayang. Kanayon nga agbarta kiti. Ni Banjo? Way. Apay ay. No saan nga orayan ni Susan? Ibarte ka na. Minalam asunduan ni Banjo ni Susan. Ngam idinamuan ni Susan nga adda kinakuyog na asabali. Liniklikan na ni Banjo. Dahil tatiga po na, akanayonan nga bartek ni Banjo. Nasakit tinakam na iti panang liklik ni Susan kankwana. Bun nga taa. Iso ang nagbartek ta saan na akayat amapukaw ni Susan kankwana? Bun nga ta. Siyempre, lab na matunay ni Susan. Bun nga ta. Ngam, insina ni Susan. Tangamin, adapay nasukalan na asurat kan regalo ni Banjo kan ni Tisay. Dahil tati nangisinaan ni Susan kankwana. Of all his chicks, ni Susan ti pinakalabnaan niya. Wala nga ta. Apay apasig akasta ti sumbat mo. Di ka pala idiretso awon. Mabalin mo't awan, mabalin mo't angata. Sabagay, ado matang tinakadamagak itinapalabas ni Banjo. Saan lasik ka? Isang amok dagitan. Ngam sikati the best, tas sikatin kalay sana. Napilitan lang. Kasta ka de, timbaganakan ka? Iso ti bagbagana kadagiti agdamag. Manang, ikatamtiki naman ng himon mo, talay ti pakatayam. Di mayagtap na sublan nan ni Susan. Allah, adda asawa ni Susanan, manang. Isaasaan mo na paghimunan. Uri adda asawa nan, paiso pa'y laon ti aday ti panunod na. Amok dayta. Ha? Nabasak amin ang love letters na kadagiti chicks na ni Susan at talaga ti pinakalove na. Manang, sika ati pinakalove na. Ngamin, sikatin kalay sana. Sana ni Susan. Kasano nga ikalay sana ni Susan? Kat insi na nga rod ni Susan. Ngam kakaasi ako mamkamat kin ni Susan. No saan nga insi na ni Susan? Iso at talaga ti ikalay sana. Dayta ti pudno. Uy, agim-imon. Anya aga pong agim mo na. Ay namanang, saan akasta ti panangipakita? Iti ayat mo ka ni Manong Banjo. Di man to pa'y ipakita kanyak ti panagayat na impakita na kin ni Susan. Anya? Nasyak ti gumura. Bye-bye anak. No ni Susan idi ti gumura. Kaasi ang mga iayo. Amok dayta. Iso asaan na iso ti sakit yo. Sabali ka matanya. Apay ayamanan. Nangag ko ti saritaan yung agbabarkada. Anyaman tinagmon. Kanya-kanyang topic da kadagiti ex da. Di nakamat da pa'y ni Susan nga ex mo.
Ngam kasta unay ti panangkalog mo. Panangilisim, panangyaw awan mo, akas sa isakit mo. Ammom Alexis nagalas ti ugalim. Makitang, ibagbagak lang ti pudno, umapakan. Kat no si kati magapapa kanya. Dahil lata Susan ti pangapapam kanya. Kasano, kat iso ti pagkat mo dita puso kan ulam. Agas sawatan. Aklunak ang nagbalingmat akayan ayat ko idi ni Susan. Ngimita, awanin, tasikan tinayat ko. Maawatam! Among banjo, kanayon nakapasakitan. Ngam ni Susan, saan mo apulos ang naiturid a pinasakitan? Ay ako, makauma ka! Talaga matakauma na ako, hindi ba lang? Tanga ka ditan! Sige, tanga! Nagalas ka tiyo gali na ita, babaeng, mangibabaeng. Mayaman ta kasarita kida. Kasaritam, paamangan mo mapagsasawak na ita. Ay sana bakit? Amangan no ibagana aman nakibiyang ka iti parikot da nga gasawa. Uno saan amangan no ibagana akong sintidor ka. Padasan na tabakaraman kanyak. Maturturan ti otak di asawan ay ti kasta akaiimon na. Kasarita kayo man adwa. Tatila pagapapaan nyo matayin. Kababain kadagiti kaaruba. Tatang. Banjo, asawa mo ni Alexis. Rumbeng nga ipatig mo. Isungarod niyan kalaysak, tepat-patag ko, tatang. Ulbod! Huh? Alexis, apa yan ako na mga ulbod ni Banjo? Anda ka di babae na ita? Ibagam, no na babae na. Tasyak amismo ti mangtong pa iti na ita babae. Asinaw ti babae na. Ibagam, tapno masulbar ti parikaw. Di ka matagtagaray. Kaawatan, awan babae na. Kat mo tinapalabas ti pagimimo na awan nasaya tatong palda. Awan pating ka na arire. Iswasya kon ti mangibagbaga. Alipate mo tinapalabas. Katiagdama, ti asikaso niyaw. Tinasayaat, apanagdinayaw, ti panunutan niyaw. Sana tinapalabas, ngawal serbina. Tumaraigid mo't kantilwam. Kasanumat ngamin tatang, impatid na iti kastoonay da dya babae. Asinaw? Ni Susan. Dan asawa kan anak ni Susan. Ngam iso ti first and last love na. Pagkunaam. Di na pulos pinasaktan. Ipatay na ti saan na pan nakakita kan ko na. Ngam no siya, oray di nak makikita. Ingkam kamat na ti bagi natin ni Susan. Ngam siya, oray panawak kawan ang yaman na. Isuan ni Susan ti kapatgan iti biyag na. Imbagam kumaang agbalbaliw iti kaiimon na. Kan kinalaing na asumana o kan umapa. Nay, adda na masakitan no kasta ti aramidan. Makaumamat ngaminan? Bayam langit na bakit? Makaamiris dan tumutlaan. Kaano pa'y? Paliiwan tapaya. Ta kinasaritak mo't idan. Yak kaya ti kasta amanugang. Rilibukan na ti utak ti anak ta. Di nan tumot ngamin amo nga ay aywan. Adyagay ti ganas mo ang mga ayaw iti kasta tao? Bakit saan ta makisagpaw iti ginura dagiti dua? Basit la day ta. Ornusang takit day. Ampang a babae. Amom lakay. Nubalasang pa'y kuba ni Susan, aging gaita. Ibarak ka ni Banjaw, tasubyan nan. Agsinatan! Anyamanin ti basol ko ka? Konsentidor tinam! On bain na! Di mo awagan ni nanang ko iti kasta. Agpada kayo ang konsentidor! Anya ti basol ni nanang, tapay akasta ti saom. Kaya't nangagsinata, no sublang ni Susan. Susan manan? Talagamat! Nangagkunisalitaan na kinitatang. Nagpakada ka mapan makitsanda, ngam sa anak-anapan ta nagpaliiwak. Intulbag ko tiri daw ti silata. Ngam nagnaak iti tawa nagsubli ti silata. Isuan na nagkuamin na nagsaritaan da. Bastos tinam! Si karamin taging basol! Sika! Tawag serbikan ka! Basol!
Banjaw, lapdam ti asawam apumanaw. Diyo kumapadakkelon ti diyo nagkinaawatan. Da kayon, tatang? Sika, tasikat ti akin asawa. Sigurado nga pa, nak, kan law-lawan nakmanem no, sitkak. Diyos kay. Umay ka, ta duwata amang lapad kan kuwana. Ay aywam ta day tatur orayin nakin ka. Lailwam nga may. Kasano lailwag kat umapa mo? Ano samon baro? Barang agbalbalay no ipariknam kan kuwana ti sapsapulan na. Ay aywam, lailwam, ano sam? Saan asin adagos no adabasit diyo pag kinaawatan? Saan ka ama-uma amangay ayo kan kuwana? Tapno sumken ti asin ket makonsensya iti kaiimon na. At dala sapsapulan na ken ka, adi mo maited, iso akas ta. Saanan, itapay? Alexis, pakawanin na kun bakit? Basta saan ka na pumampanaw? Awan, basta, pumanawak. Awan matlat iserbit kada kayo nga gina. Agkid-kid dawak nga rodmat tan iti pamakawan kan ka. Saanan? Alamat tan, Alexis. Pakawanin na kun bakit? Saan ka na pumampanaw? Mapilpilitan ka lang ang kadagitang ay bagbagam. Isang aglisi ka, tapumanaw akon. Nasakit na ta tinagam ko, Mr. Lonely. Iso pimanawak, nga oray jak kumakayat ti kumanaw. Ta sigurado mabainak ton nagsubli, no dinak umay sukunan ti asawa. Ngam susti nireklatan uray taay ayatet nilakay ko. Ngam jak ngamin marikna ti kasi ti nadamdamag ko nga imparikna na kanisusan nga ex-girlfriend na. Kastan ket agyamanak kada kayo. Ti surat ngentay idrama ita agundaway ket naggapo kani pagayam tayo Rina ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Nakura pa lang tinagtaudak a pamilya. Ti paidrama kita ket ti may papani ti kinaubinga medyo ubing-ubing ti panunot na. Tapno nalawag ti amin rugyag ti agsalaysay idagtawenak iti 25. Bueno, gagayem, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam Arina. Ay, una yan aya. Naglakang agrugit ti parangan, no, ado ti kayo iti arubayan. Naglakang agango, dagiti bulpulong. Nanaysa? Ay si Kamat Bobot. Apay? Awan? Umayak lang makitugtugaw. Ala, agtugaw kalat taditan. Adamot tugaw diti parangan. Ngamno kayat mo mapan ka di taunag, ta agboya ka iti TV. Nirina ngayon na. Ay, napan naglaba ijay waeg. Di no awaeg. Ijay daya. Ay, amok ijay. Ijay abay titangkay. Wain. Surutak ni Rina. Ay, adayo ijay. Amangan no mabannog ka. Saan? Sige, mapanakon. Tatulungak ni Rina nga aglabanan na. Amangan noong tanda ka mananda mabakan papam. Saan? Sige, mapanakon. Ala, naday napanan. Ay, naglukon. Ay na. Yamam kak day tanga ubing. Kakaasi amaong ungtan kadagiti dadakkel na. Amangan noong tanda manan. Oh my God, Rina! Ay na, unay ka na ayabobot. Makatigkintog ka. Anyakan sa. Suray, Rina. Oh, ang merinda ka ba'y? Magasak iti tinapay, iti tersinan ni Rowena. Ang merinda. Oh. Naggastos ka man yan. Alright, akwartak mo. Inter ni mama na iti akwartak. Amangan mo sa Poland da, Saan? Alakit eh. Mangan ka, katulungan ka numadamdamang aglaba. Ay nasanan, agawid ka kitin, taamangan no sa Poland da ka iti balayo.
Sa anak mo tin ubing abasay. Baro akaw. Kahit kung harod ko man tin mga asawa. Ah? Magkasawa tan rin na. I love you. Ala ni Bobot, tilay bagbaga naman yan. Amo, love nak mo, Trina. Ina, agawit ka kitin. Ala, agawit ka. Saan? Tulungan ka. Nagadaw ti lalabam. Oray para gawgawak lang. Diyak kaya't ngagbanlog ka rin na. Sa tulungan ka. Narabian kayo ang naglabari na. Apay adi mo pinagawit adagos ni Bobo. Napilit mo't namin. Oray an-anuar talaga adyak maibaon nga agawit. Narabian lakot nga roden ang nagawit. Ang mga noong tanmanon dagiti dadakkel na. Unyarod, ay nananang madanaga na. Ayaw yang nantumot dito'y balay. Inton ko na, mairamraman tan akapungtot dagiti dadakkel na. Maboring namin nga agkulkulong, nanang. Kaya't namagpiman ti agaliwaksay. Naggapwamanen, sursurandon! Ha? Sakit ti kadal mo. Bulak-bul ka? Awan na nga rin tinatultulong mo dito balay, pumanasyar ka pa ila. Nagariwaw kayo mo na, Bobot. Papa. Ni Manong. Agkabil. Naggapwam nga minaya. Sila papapanamay. Tinulungak ni Rina naglaba. Kayat mo ti pauto-uto ti dayari na. Intin ba minsan? Di kan mapmapan ni Jai, Bobot, ha? Apay ngang iparit yaw. Kayat ko ni Rina. Kayat nakbait. Iso ti best friend ko. Ni Rina. Ay na! Babayamon! Di mon kabilin ta adin. Babayamon! Nakasukat ka mat, Bobot. Papanamanin aya. Ipasyaw ko ni Rina, mama. San ka arumwar? Ang mga numadisgrasya kay tikanayon nga rurar mo. Agpasyar kami lang ka ni Rina. Dayjay, ababa iti pangit-ipanam iti kwarta nga itidmikan ka. Adamat kwartana. Di nantupay kayat nga ikak. Agtalinag ka lang diti unag ti balay, Bobot. Di ka rumrumwar. Diyak kayat. Basta da papanan mi ka ni Rina. Agpasyar kami. Saan kayon arumwar, Bobot? Dito'y kayo laang balay ka ni Rina. Taadaramidon ni Rina dito'y balay. Sige, tulungak. Ay nabubot, agawid ka kitin. Amanin mo agungot damanin ije balayo. Papay akasta ka Rina. Di na ka rin kayat akadwa. Saan may tikasta? Ngam amangan noong tanda ka manan. Uray, basta dituyak pa'y lang. Alang rod. Yung agawid ka matla adagos, Juan. Una na. Rina, nangukisak iti mangga. Kanun ta adwa. Thank you, Bubot. Ala, agtugaw ta di ti papagyaw. Mangantay ti nasukaan ang mangga. Ay na, nagimasan ti inukisang Bubot. Kuma, agasawatan. Ay na, day tamanin ti ibagam. Bubot, oray anyat ibagbagam saan ta mabalin ti agasawa. Apay, di nakayat. Ay, ayatin kamag. Agtrabaho ak ano agasawa ta. Kabalak tiyag kumboy. Ay na, man matega tao. I love you, Rina. Please love me too. Agkasarta lagos. Bubot. Agpakamatayak na din nakaklunan. Paipaisok tin pa ka. Ala, saan Di ka agpakpakamatay. Dakas ti kasta. Basta agpakamatayak. Aramidak. Ay sus. Undayam, anyat orasan. Ni, maluman. Ala, agawit kan. Sumbatan nakpay Maturog ak dito yan. Taurayek ti sumbat mo. Ang gilat ako. Ay, Bubot. Anya kamatan. Tandakan tumanin. Uray basta urayek ti sumbat mo. No, dinak sumbatan. Agpakamatayak. Ngam no sumbatan nak itiwan. Jak aramidan ti kasta. Anya?
sige. Uwanan, aklunan kan, basta agawid kan, tani, malin-manan. Yes! Agyaman nak! Yes! Labnak ko naktumal! Agayan ayat tangaroon, yes! Ha? Agar aramid ka, Rina. Mangnamna malakit di dayjay. Najakmat namin aklunan, kat di na kayat ti agawid, nanang. Ay namnamaan nan nga agasawa kayo to. Makamuditan ay wak tumanan, nanang. Papa, kukwartaan da lang ni Bobot. Sino? Ni Rina agayun na Anya? Iso ti papapanan ti kwarta ngayt itudyokin ni Bobot. Kasta ka di. Katno ka na yung tirwarda. Tila pagpaspasyaran da. Kat ni Bobot gasgastos, papa. No, apay mo't amanang gundaway day jay agayam na. Amo na lang arudo na kasjay day adim. Gundawayan na pailaeng. Unya, Rob? Gaputa uto-uto ni Bobot? Kukurta na matin? Ay, Diyos ko! Saan apod mo dayta, papa? Saan naman ang gundaway ni Rina? Iso ka no ti papapalanti kwartam. Wan, ipilpilit ko. Ngam din na daw dawatan. Likli ka mo da tao. Apay ngay, kat agkasar kamin iti mabiit. Anya? Agayan ayat kamin, papa. Lab ko ni Rina. Lab nakmal. Anya? Bobot, adada papakan mamam. Umay da kasuksukunan. Anya? Bobot, umaykan. Agawid tayon. Urayak pa ni Rina, mama. Adal na panan na. Alaw may kakitin. Agawid tayon. Urayak ni Rina. Baybay amon ni Rina. Basta umaykan. Agawid tayon. Dirasem. Madlaw ama kaung-ungat ti mama ni Bobot. Di sinukunda. Nanang. At hapon da ako kwartaam ni Bobot. Akon gundawayam. Bayan nyo noan niya ti atapanda, nanang. Basta siya, nalinis ti konsensyak. Jak gundawayan ni Bobot. Dangtang kayak lang. Tadyak kayak nga garamid iti maditi anak da. Si Kanti lumikli. Nanang. Jak kayat nga agpanunot iti dakas dagiti dadakkel ni Bobot. Jak kayat nga ibagada aman ang gundaway kaagayam ti anak da. Jak kayat, Rina. Jak kayat ti may pupok, mama. Papa, lokatan niya ti Rina. Ay, kungkunan! Surusuran to kang amin! Manong, tulungan na. Rina! Ay, apo! Dito ti maghanap mo! Rina, tulungan na. Awalan. Siya kung makita ni Rina. Sana mabalin. Masapo na makalipasak. Ikarikatak. Rina, di ka pinag-isang salapay. Naaso. Madamdama basi. Puurak pa'y dagitaw. O, nanang. Rina! Ha? Bobot? Naglipasak. Impupukdak idisilid ko. Naglipasak. Anak ka. Akasawa tan Rina. I love you. Pagtraitan tapno didak makita da papakin mama. Bobot, saan akas ka rin na dito ngay bagbagam? Ay ayatin ka unay Rina. Kayat ka nga sawaan. Ha? Di kutsiyo, Bobot. Bobot! Ilamag na Rina. Tsak kayat ti sumurot ka dakwada. Agawid ka! Umaykan, Bobot! Tsak kayat pa ba? Umaykan! Kayat mo, tamangayabag iti pulis! Rina, tulungan na ko ma. Umaykan, Kitin! Diyak kayat pinatanggang tulo na, ha? Umaykan! Rina, ipatpatag ka Rina. Ang subliag kasarta. Rina. Ay, Diyos ko, nakakaasi ba't ni Bobot? Subliag. Nakakaasi iti pampamay ang nagiti badakkel na. Rina, anak. Maasya na kini Bobot, nanang. Un nga rod.
At apanda nga mi nagungundawayam ni Bobot. Iso nga iparit da nga umay ditoy. Amo ti Diyos, nanang. Jak pulos pinanunot kin inaramid ti manggundaway kin ni Bobot. Wana, amok day ta, anak ko. Ngam anya nga rod, no, iso ti panagkitkita da kada tayo, amarigrigat. Gapo siguro ta marigrigat tayo. Iso akas ta ti panunutan da, nanang. Rina, nadamag mon. Ti, anya nanang? Impanaw da ka nun ni Bobot, dito lugar tayo. Anya? Intugot da ka nun, ija Amerika. Napandan ijay. Anya? Masyanak itigayam ko, nanang. Madanagan na ang mga noan niya ti aramidan na. Sigun kan ni Bireng, ijay da ka nun Amerika ngagnaan. Kailiw kun to lakit din ni Bobot. Kailiw kun to, nanang. Uray kasano, nagbalin apaset ti biyag ko ni Bobot Mr. Lonely. Gapo, iti kinaanos na kanya. Nagbalin ang napatag ni Bobot iti biyag ko. Gapo tanabayag ang nagkadkadwa kami. Ngamidawdawat ko langin, sapay ko mata, ni Apo Diyos timang tarabay iti gayem ko. Iti sa dinuman nga yan na ita. Iti nagsurat, Rina.